بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. إذا السماء انشقت Osman yerilgan, وأذنت لربها وحقت Rabbinin emrini anlap itaat kılgan, Rabbinin emrini anlaşqa, itaat kılışqa layık bolgan çağda, وإذا الأرض مدت zimin sozulgan, وألقت ما فيها وتخلت qoynidiki narsalarni, yani ölüklerini, medenlerini sırtqı çıkırıp, quruq dinip qalgan. وأذنت لربها وحقت Rabbinin emrini anlap itaat qıygan, Rabbinin emrini anlaşqa, itaat qilishqa layık bolgan çağda, insan xiyalığı kemmigen dehşetlik ahvallağı yoluqudu. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Ey insan, sen hakikaten Rabbinge mulakat boğunun kadar öz işinde sa'i ictihat kılsan. Yani amelinin neticesini görsen. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Name amali on terpiden verilgen ademden asan hesap ilinidi. وينقلب إلى أهله مسرورا. O cennetteki ailesine hoşal horam kaytıdı. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره Name amali ark terpiden verilgen adem فسوف يدعو ثبورا. vay dep toğlaydı. Yani ölümni arzu kılıdı. ويصلى سعيرا. Devzakka girdi. إنه كان في أهله مسرورا. Çünkü o dünyadaki çağda ailesi de şadhoram idi. إنه ظن أن لن يحور. O Rabbinin dergahıga qaytmayman dep guman kıldı. بلى إن ربه كان به بصيرا. Undaq emas. Yani o Rabbinin dergahıga qaytıdı. Rabbi hakikaten onu körüp turguçudur. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. Şafak yani gün patqandan keyinki ufuqdaki qizillik bilan kecha ve onun qarang'ulığı basqan narsalar bilan nuri kamalatga yetgan ay yani tulun ay bilan qasamki لتركبن طبقا عن طبق. sizlar jazman bir haldan yana bir halga yo'tkilib tursizlar. فما لهم لا يؤمنون. Ular yani mushriklar nemishqa iymon etmaydi? وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. Ularning yinida Qur'on o'qilgan chaqda nemishqa sajda qilmaydi? بل الذين كفروا يكذبون. Belki kafirlar haqiqatni inkar qiladi. والله أعلم بما يوعون. Ularning dillaridagi yo'shirin narsalarni Alloh obdan biladi. فبشرهم بعذاب أليم. Ularga qattiq azob bilan xush xabar bergin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar uzilmas savobga erishadi.